Ikaze kuri page y'amakuru make bikomeje kuvugwa n'ubwo ko mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari na byinshi bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano idasanzwe no kubitero byumvikanye ku munsi w'ejo mu gace ka Mabenga na Kiwanja biherereye muri teritwari ya Rucuru. Ingabo za leta ya Kongo FARDC ziravugwa gutakaza abasirikare benshi, abandi bagafatwa miribi kandi bigaherekezwa n'ibikoresho by'intambara basize mu maboko y'inyeshyamba za M23, byongeye gushimangira imbaraga nke z'igisirikare cya Kongo FARDC imbere y'imirongo y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'indege z'intambara kandi Su-25 FARDC yitwaje ziri ku kibuga mpuzamahanga cya Goma aharunzwe kandi ibikoresho bidasanzwe by'intambara FARDC iteganya gukoresha muri operasiyo zidasanzwe zo kwaka M23 bunagana n'ibice bikomeye cyane birimo n'ikigo cya Rumangabo. FARDC yeruka gutakaza mu mirwano ikomeye cyane bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Amakuru mashya kandi ari guturuka i Goma aragaragaza ko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga wongeye kugaragara indege karundura y'Abashinwa ivuga ko yarizanye ibikoresho by'intambara FARDC ishobora kwifashisha muri ino minsi, mu gihe kandi Kambanda Gilbert Minisitiri w'Ingabo ku butaka bwa Kongo nawe ari kubarizwa Ankara mu murwa mukuru wa Turukiya mu bikoresho bidasanzwe bya drone z'intambara Turukiya ifite muri ino minsi ku isoko mpuzamahanga ku bijyanye na tekinoloji ndetse n'ubuhanga mu kudahusha no kudakwepa ibipimo. Nibi kandi byose Kongo ikomeje guhuriza hamwe no gusuka amafaranga atagira ingano mu gushakisha uko bahangana n'ibikorwa by'inyeshyamba za M23 zamaze kuba akagozi kanze gucika mu bice bigize teritwari ya Rucuru, ni grupoma za Jomba, Rugari na Gisigari, aho imirwano ikomeje kwambikana ndetse ikomeje gufata indi ntera. Icyizere n'igike ku baturage baturiye umujyi wa Goma nyuma y'ibyatangajwe na komanda w'inyeshyamba za M23 General Sultani Imakenga. Mu makuru akomeye cyane tugiye kuba tukugarukiraho mu iki gitondo ndetse n'amakuru mashya aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Komanda w'inyeshyamba za M23 General Sultani Imakenga agaragaza ko M23 imaze kugira ibikoresho bihagize ndetse byinshi biri kwamburwa ingabo za leta Kongo FARDC, bikanda akaba ari icyizere cyinshi gikomeye cyane ndetse n'ubufasha bukomeye cyane bakomeje guhabwa n'ingabo za leta Kongo biri kubategurira kwinjira Goma ndetse nabo bashe kubitambika ndetse nakibasha kubahungabanya. Namakuru yaje gutera ubwoba abaturage benshi ndetse biratangazwa ko FARDC itagifite ubushobozi bwo kurinda no mujyi wa Goma. Inshingano zikaba zarahawe abakuriye umutwe uri mu barinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bahawe akazi gakomeye cyane ko kurinda Goma ndetse bikandi bigashimangirwa n'indege z'indwanyi Su-25 zegerejwe hafi ndetse ziri ku mbibi aho umujyi wa Goma hana imbibi n'ibindi bice bigiye bitandukanye ndetse no ku muhanda Rucuru Goma akaba harunze jepe babarizwa mu mutwe urinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ibikoresho by'intambara ndetse na Su-25 zikomeje kuzenguruka aho hafi. FARDC nubwo ifite ibikoresho bigezweho by'intambara ndetse biremereye cyane yacyo biri kuzifasha mu guhashya M23 dore ko kubiva ku bitero byagabwe ku tariki 7 z'Ugushyingo na santimetero n'imwe M23 iratakaza ku butaka bw'ibice amaze kwigarura ndetse bikomeje gushimangira uburyo FARDC ikomeje gutakariza benshi mu rugamba ndetse abandi bagafatwa miringa. Amakuru yaturutse Kiwanja ku munsi w'ejo ngiye gushimangira ko M23 ataragafuka imvugo arimo imbere y'amaso y'igisirikare cya Kongo FARDC ni kumwe mu bikoresho byabo by'intambara M23 bifite kuri ubu n'ibifaru bibiri by'intambara bivuga ko abasirikare ba FARDC bataye bagahunga n'imitwe ya FDLR afatanyije muri ino minsi n'abacancuro kandi M23 ikomeje kwifashisha bari kwiyongera urubyiruko rw'abakongomani bakangurwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwinjira mu bwinshi mu gisirikare cya Kongo mu gutanga umusada mu guhangana n'inyeshyamba za M23 bagaragaza ko arizo ziri ku ruhembe rw'abari guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. N'ubukangurambaga kandi bwumvishwe ku rwego rwo hejuru kuko mu gihe gisaga iminsi 3 gusa urubyiruko rurenga ibihumbi 3 rw'abakongomani rwari rumaze gutangazwa ko muri centre militaire zitandukanye mu mujyi wa Goma n'ibice by'umujyi wa Butembo n'ibindi bice bigiye bitandukanye bari kwitegura gufata imyitozo yibanze mu ikoreshwa imbunda ndetse na tactique ziciriritse cyane z'igisirikare cya Kongo imbere y'amaso y'inyeshyamba za M23 dore ko ibice byinshi bakomeje kugenda babitakarizamo abasirikare ndetse n'ingabo. Ibi kandi bikaba byongera gushimangira amagambo akomeye cyane ku byerekeye kuba Goma yafatwa mu gihe kiri imbere. Umujyi wa Goma ni umujyi ufite byinshi uvuze mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ku bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga bwambukiranya imipaka ndetse n'umujyi utuwe n'abaturage benshi barenga miliyoni ku mpungenge zikomeye cyane mu gihe M23 yabifashe uno mujyi yakoresha guverinoma Kongo ikishaka cyose. Nubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amaze kunangira kunabiganira ateganya n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse bikakomeza kugarukaho n'abadepite bagiye batandukanye by'umwihariko Christian Mbindure utajya mu itangazamakuru ndetse ugaragaza ko adashyigikiye ibikorwa by'inyeshyamba za M23
ahubwo ashyigikiye intambara FARDC yitegura kugaba mu bice bigiye bitandukanye. Leta ya Kongo n'igisirikare cya FARDC bifashe zimwe mu ndege z'intambara Su-25 gutera ubwoba mu bice bigiye bitandukanye bya Canzu na Runyoni, byatumye abaturage bahungira muri Uganda bifashishije umupaka wa Bunagana. Kuri ubu nawe uri kugenzurwa n'inyeshyamba za M23 n'amasaha kandi ari kubarirwa ku ntoki. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uri kugenzura ndetse witegura gufata n'ibindi bice bigiye bitandukanye nyuma y'uko bafashe ibice bikomeye cyane muri teritwari ya Rucuru birimo Bunagana, ikigo cy'ingabo cya Rumangabo, umupaka wa Kitagoma ndetse n'ibindi bice birimo centre ya Rucuru ndetse na Kiwanje. Ibi byose bikongera kugaragaza ko FARDC nta buhumekero ifite ndetse nta mwanya ifite muri teritwari ya Rucuru nyuma y'uko imipaka ibiri ibahuza n'igihugu cya Uganda kuri biri kurindwa n'abasore b'inyeshyamba za M23. Ndetse muri Rucuru haraturuka amakuru atangaza ko M23 ifite ibikoresho bigezweho by'intambara kandi bakomeje guhabwa n'igisirikare cya Kongo. FARDC gifite ubwoba ku mirongo y'urugamba nubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo komeje gushora amafaranga atagira ingano mu gutanga imyitozo ndetse no kugura intwaro zigezweho mu guhashya ndetse no kubafasha guhangana n'ibikorwa by'inyeshyamba za M23 kw'indege z'intambara za Su-25. Biravuga ko ari drone z'intambara z'abanyaturuki zitegura kugera ku butaka bwa Kongo ndetse zifite ikoranabuhanga rihagije riri hejuru. Ibombe kandi zikomeje kuvugwaho gukoreshwa cyane mu bice bigiye bitandukanye, dore ko izi drone z'intambara zifite ikoranabuhanga riri hejuru kuba amahirwe ari ziri ibice 00 uko bazahusha ibipimo byaho bagiye kugaba ibitero. FARDC irategura gukoresha ikirere mu kwinjira mu birindiro by'inyeshyamba za M23, ariko kandi amahirwe make nyuma y'uko M23 imaze gukusanya ibikoresho bigezweho harimo ibifaru by'intambara bya FARDC ndetse na mortier zirasa mu ntera ya kure. Bivugwa ko kuri ubu M23 iri kugenzura ndetse ishobora kuzayifasha guhangana n'ibitero by'indege by'ingabo za leta ya Kongo. FARDC na benshi mu barwanyi bakomeje gufatwa miri bakomeje kwinjira ndetse no guhamakuru M23 y'ibikorwa bihagije ingabo za leta Kongo. FARDC zaba zitegura gukora mu bice bigiye bitandukanye bigize teritwari ya Rucuru ndetse n'ibindi bice bitandukanye bigize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Goma ni umujyi ukomeye cyane ariko kandi uri mu nkengero nyinshi zikomeye kuko wakata kugaterwa n'inyeshyamba za M23. Ibi kandi bifite ishingiro dore ko abaturage mu burasirazuba bwa Kongo bafite impungenge zikomeye cyane ku bushobozi bw'inyeshyamba za M23 mbere y'amaso y'igisirikare cyabo cya Kongo. FARDC cyamaze gutsindwa ndetse na n'ubu kigitsindwa mu bitero kigerageza kugama mu bice M23 bigenzura ku butaka bwa teritwari Rucuru mu bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impungenge zikomeye cyane ku baturage zifite agaciro ndetse zirahabwa agaciro na benshi bakurikirana hafi by'urugamba rwa FARDC n'uburyo ikomeje gutsindwa imbere y'imirongo y'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nubwo guverinoma ya kiriya gihugu yamaze kwanzura ndetse ikemeza inamba ikomeye cyane yo kwirukana M23, umwe mu mitwe bita iy'abanyamahanga ndetse bashinze guhungabanya umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo umutwe w'inyeshyamba za M23 witwa abanyamahanga ndetse ukomeje kugaruka mu ngeri zigiye zitandukanye, nibibuza ndetse bikemera M23 kuba igenda igaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye ndetse intsinzi ahanini ikomeje kuza mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi kandi bikaba bikomeje gushimangira ubuyobozi budasanzwe ndetse na taktike z'intambara makenga afite mu gutera Goma ndetse no kuyigarurira mu minsi mike iri imbere rusange.